igihugu cyagendera mu mukorane cyarabonye umuco mwinshi. Ababa mu gihugu cy'umuzimagiza w'urupfu umuco warabarasiyeko. Nguko bigina mwigesa ucuzuza gahimbare, none bariko barakwigina. N'imitima yuzuye urweje nkako umuzigo wari ubaremereye, ikibando cyabavuna ibitugu n'inkoni y'uwabatwaza umukazo warabivunaguye nko ku munsi wa Madiyani. Inkweto zose zagegembye isi n'ibyambarwa byose byavayanze mu maraso bizoturigwa birigitwe n'umuriro. Nkako umwana yatuvukiye twagabiwe umuhungu, ubukuru buri ku bitugu bwiwe, bazomwita muhanuzi w'agatangaza, Imana nye n'ubukomezi, mubyeyi yamaho, mutware w'amahoro. Ubukuru bwiwe buzoguma bwongerekana, hama amahoro ku ntebe y'ubwami ya Dawudi no mu bwami bwiwe, abukomeze ushinga imizi mu ngingo no mu butungane kuva ubu no mu myaka yose. Umwete w'umukamanye n'ingabo niwo uzorangura ibyo. Tugire Kristu bakunzi wabo mukama aho iwanyu, aho nyene, aho muri ku mpande zine z'isi, mwe wese mu cyubahiro ciwe no mu buzima abayemwo. Tugire Kristu. Musangwe amahoro ya Yesu Kristo, musangwe urukundo rw'Imana, musangwe ububasha bwa mushobora byose, musangwe ubudahangarwa bwa nyenijuru n'isi, we wafise indingano zidasanzwe ishingiye ku butabazi bw'ubuzima bwacu. Muri za nkingi 24 Uwiteka duterera kwiteka akadutabara mu makuba menshi, ya makuba cyane cyane atandagura amarangamutima yacu. Muzi neza ko turi ku nkingi ya 18. Iri jambo ry'Imana Uwiteka dusanganije riri mu buhanuzi bwa Isaya mu kigabane c'icenda uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Ndavuga ubumuco buzima. Ese Kristo Yesu yoba muri we, akaba muri wewe, akaba muri twebwe, akaba muri bo, akaba muri umwe wese mu banyotewe kubaho mu bubasha bwa mushobora byose. Ese uyu munsi mukuru wa Noeli utawugira kwigwibutso rw'ibyo kurya, kunywa no kwambara byonyine, ahubwo ukawugira kugwibutso rushingiye ku bubasha bwa mushobora byose.
nta kintu na kimwe kiri busuzuguza umutima wawe nambi iyi Noweli wayakiriye nk'uko mushobora byose yashaka kuyakira. nta kiri bubabaza umutima wawe. nta kiri butera agahinda amarangamutima yawe. nta kiri busuzuguza umutima wawe. Bibiliya iravuze ngo igihugu cyagendera mu mukorane cyarabonye umuco mwinshi. iyo Imana ivuze igihugu ibivuze umuntu muzima. nabwiye ko hari ubwoko, ko hari ibihugu 5 bivugwa ku muntu. Yakobo yari Yakobo kubw'igisokuru ciwe yari yaravukiye, ariko Imana imugira Isirayeli kubwo kumuhindurira izina. icyo ni igihugu cya mbere wewe ubwawe. Yosefu yaravuze ibindi bihugu 2. aravuga ngo umwana w'imfura ndamwishe Manase, kuko Uwiteka amojeje imibabaro natewe n'ugutaka n'ukuribwa nabo dusangiye amaraso. Byumvikana ko igihugu uvukamo ari igihugu. abanga umuhungu wa kabiri ndamwise Efurayimu, ngo kuko Imana yanteye iteka ikankura igisuzuguriro mu gihugu nabereyemo imbata, mu gihugu nabereyemo umuja, mu gihugu nabeshewemo, mu buhigo natoterejemo. Nk'uko muka Potifari atari yamworohereje. Byumvikana ko n'igihugu uranguramo imirimo yawe, igihugu wagiyemo gupagasa n'igihugu cyawe. Bibaye 3. Hano ni igihugu Uwiteka agwa kubera mission yashize muri wewe. Imana yabwiye Aburahamu ngo va mu nzu ya so, uve mu ntara ya so, usige byose uheze ugende mu gihugu uzokwereka. Imana imuha Kanahani, ibanje kwimura, ibanje gusenyura, ibanje gukuraho bande? Abahifu, Abaheti, Abakanahani, Abagirugashi, Abemori, Abayebusi, bintu nk'ibyo. Ni nayo misozi tugiye gukura. Yohani Batista yaraje nk'umuhanuzi adufasha kwisuganya kugira ngo twitegurire ivuka ry'umucunguzi wacu, maze wamukorane twabamo tuve. ariko natwe kugira ngo twinjire mu gihugu cyacu cya masezerano, tube batwebwe bukuri, turabwirizwa kugirana, turabwirizwa gusenyura imisozi iri imbere yacu, tukitandukanya n'abasi n'ubwasi bwabo n'abagome n'ubugome bwabo, kugira ngo dushaka gufonsa tugera aho Imana ishaka ko tugera. Byumvikana ko hari igihugu cya 4 aricyo gihugu cy'amasezerano. Igihugu cy'amasezerano kiri nacyo gihugu turiko turageramo, kuko icyo gihugu kiba ryari, kigaragara iyo wunze isezerano n'Imana. kandi murazi ko Aburahamu mu kunga isezerano n'Imana yamuhaye ikimenyetso cy'umwana w'umugiye gusama, kandi mu busaza bwiwe ariwe Isahaki. ariko Aburahamu nawe yumvira Imana, yubaha Imana, n'intege nke ziwe Imana irazimuvurira zimukiza, araheza agendana nayo. birumvikana neza ko kwinjira mu isezerano ryawe, kwinjira muri ikigayi yawe, kwinjira mu muhamagaro wawe ni iki? Ni igihugu. Igihugu cya 5, Paulo yaravuze ngo iyo ndi wacu mu mubiri, ngo nifuza gukora ineza inabikama ikanana imbere. avuga ngo ibyo byose byambere ikunguko nayo birabye nk'ubusa kubw'urukundo mfitiye Kristo. byumvikana ko iyo turi muri activity, iyo turi mu gikorwa,
icyo twagenewe gukora. Tuba mu gihugu Uwiteka ashaka ko tubamo. Iyo turi mu cyaha biravuga ngo turi abanyamahanga, tuba mu gihugu cyangwa n'Imana. Ibyo bihugu bitanu ni ngombwa. Bibiliya irambwira ngo igihugu cyagendera mu mukorane cyarabonye umucyo mwinshi. Ose wumva ko ibintu bitameze neza, wumva ko ibintu bitameze nk'uko ubishaka, iki si igihe cy'uko ugira umubabaro, ugira agahinda. Iki si igihe cy'uko urukundo rw'Imana ruba kure y'ubuzima bwawe, ahubwo iki ni igihe cy'uko Imana mushobora byose iha umugisha n'umugwiza ubuzima bwawe, ugaheza ukeregwa mu byo ushaka gukora byose. Iki ni igihe cyo kwitandukanya n'icyitwa umwijima cyangwa umukorane, ukihuza n'umucyo w'Imana ari we Kristo, mucyo w'ubuzima bwacu. Niyo mpamvu Yesu Kristo agakorwa n'isoni zo kutubwira muri Matayo 5 bavuga ngo muri umucyo w'isi. None bakundwa b'Umukama, ibyo mwariye, ibyo mwanyoye ni byiza byose, ariko igisumba byose ni ijambo mwahawe, ni ijambo mwakiriye, ni ijambo mwazirikanye, ni umwanzuro wifatiye ukugena ugiye kubana n'Imana. Ngo ababa mu gihugu cy'umuzimagiza w'urupfu umucyo warabarasiyeko. Umucyo wa Kristo uze mu buzima bwacu. 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 Bakundwa b'Umukama, Imana ibaremurura umuzigo waruremereye ibitugu byanyu. Imana ibuzuza agahimbare batandukanye n'agahinda. Ikibando cyahora kibavunagura kikabavunagura ibitugu n'inkoni. Uwahora batwaza umukazo, uwahora birukanganisha, uwahora bateye ubwoba, ndababwiza ukuri ko iri jambo ariryo twari dukwiye kugira itsitso ry'ubuzima bwacu. Iri jambo niryo twari dukwiye kugendera. Iri jambo niryo twari dukwiye kwitwararika. Iri jambo niryo twari dukwiye gushyira imbere kugira ngo dukugwe kw'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Iri jambo niryo ryari rikwiye kunezereza imitima yacu. Iri jambo ubukuru bwa Yesu Kristo buze buganze mu bugabo bwawe. Ubukuru bwa Yesu Kristo buze buganze mu bukenyezi bwawe. Ubukuru bwa Yesu Kristo buze buganze mu bukobwa bwawe. Ubukuru bwa Yesu Kristo buze buganze mu busore bwawe. Ineza y'Imana ibe kuri twebwe twese. Urukundo rw'Imana rube mu buzima bwacu. Imbabazi zayo zibe kuri twebwe. Umugisha n'umugwiza tuwuhabwe. Nimukomere kandi mube intwari.
dusenga Imana. Iyi ngazi yo kumenya ubukuru bw'Imana ingene bugiye kugukura kw'ikibando. Iyi ngazi yo kumenya ko ubukuru bw'Imana iyo bugaje imibabaro n'imitwaro bigenda. Iyi ngazi nigira ico yubatse mu buzima bwawe. Iyi ngazi nigira ico yubatse mu mutima wawe. Daho wacu Yesu byagiye mu ijuru. Wowe uri Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Wowe kuva na kera wari warabuye urukiza uciye mu kanwa k'abahanuzi bawe. Uyu munsi ndaguhaye icyubahiro nyaguhora ku ngoma. Uyu munsi ndarinahaje izina ryawe geranda. Uyu munsi ndarinahaje ubutware bwawe. Uyu munsi ndarinahaje ububasha bwawe. Uyu munsi ndarinahaje ibitangaza byawe. Uri Imana ifise uburyo bwinshi n'inzira nyinshi byo gutabariramwo abagukunda, abakwituye, abagushaka, abakurondera. Umwasi yaduciriye ico, wewe Mukama uducira icanzu. Umwasi yaduciriye ico, wewe Mukama uducira icanzu. Ducira icanzo tunezerwe ubwoko bwawe. Ducira icanzo dutabagwa abana bawe. Ducira icanzo dutegwa iteka kandi duhabwa ibyiza n'ibyishimo. Turisabiye ubudahangarwa bwawe kuri uyu munsi wa Noel. Turisabiye amagara meza ategwa ubwoko bwawe. Turisabiye amahoro, ibyiza n'ibyishimo. Turisabiye gukurwa kw'ibisuzuguriro. Turisabiye gutandukana n'uruhombo. Turisabiye umushinge wo kuramba no kuroranirwa. Turisabiye ubwenge n'ubweranda. Turisabiye umutima wo guca bugufi. Turisabiye ubumenyi bwo gusobanukirwa ineza wasize muri twebwe kandi tuyigenderemo. Turambaje ngo ububasha bukomoka mu ijuru usesekare kuri twebwe kugira ngo nukenera gutabara utwikore ko turabikwemereye. Nukenera guhembura udutume ico ushaka turakwemereye. Nukenera gukorera ibitangaza ubwoko bwawe udutume ico ushaka dukora cyose turakwemereye. Mukama uratugira neza ubwoko bwawe. Mukama uratugira neza abana bawe. Mukama uratugira neza twebwe. Uratugira neza twebwe. Uratugira neza twebwe tugukunda, tugushaka kandi tukurondera. Uratugira neza udutabare. Uratugira neza udutabare. Uratugira neza uduteturure. Uratugira neza udukomeze. Wimura urupfu ku buzima bwacu. Wimura uruhombo ku buzima bwacu. Wimura icangiro ku buzima bwacu. Wimura ibyonyi by'ubwoko bwose. Ubirandurane n'imizi. Ubisiture. Ubihonye. Udutere iteka. Utwemeze ko turi ubwoko bwawe. Duheze dukenguruke ku cyo wakoreye ubuzima bwacu. Tugukorere. Tukunezererwe nawe utunezereze. Turinde kubabara kandi utwagurire imbibe. Mukamudukiriza abacu turiko turasengera. Mukamuduha umugisha ushingiye ku cacumi tutakuryajyanya. Mukamuduha umugisha abatwaturako. Mukama uduha umugwiza. Mukama udutere iteka. Mukama uduteturure. Mukama utunezereze. Mukama uduha ubwenge n'ubwisigirwa. Kandi duhereye uyu munsi duhabwa ibyiza byose uwageneye abagukunda, abakumvira n'abitwararika ijambo ryawe. Turakwishikanye ko nkabana amagara. Turasabye ngo twezwe ku ntege nke zacu. Turakwishikanye ko nkabagushaka cyane. Turagusabye ushakishe gutabara no kubohora imitima yacu. Uduha ubuzima bwiza. Uduha amahoro mazima. Uduha urukundo ruzima.
uduhe umugisha n'umugwiza, uturinde kubabara, utuhagurire imbibe, udutere iteka kandi uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Mu izina rya Yesu Kristo duhawe ibyiza, kandi ni mu izina rya Yesu Kristo dutandukanye n'icyitwa inabi cyose. Ukama tukagusaba ngo uduhezagire, ngo udukorere ibitangaza, ngo utwitsararike, ngo uduhe ibyo byose tugusaba, cyane ku buryo bw'umwihariko amagara meza, umugisha, igikundiro, umugwiza, agahimbare, ukuri, ubutungane, udutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Icyo cyose tubereye n'icyo tutaba twagusabye ubiduhe, kuko uri Imana umutunzi w'ibyiza byose. Ariko ibyo woduha bikadutandukanye nawe turabyanze, ibyo woduha bikadutandukanye nawe turabyanze. Ntutugeze turi ba nta magara, duhe ibidukwiriye, natwe twahisemo kugukorera, kugukunda, kugira ngo nawe udutere itego dutandukanye n'ibyonyi by'ubwoko bwose, kandi uturemere ingingo nshyashya dutabara ikatwinjiza mu neza yose uwageneye uwo gukunda. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye utwuzuze mutima wa mweranda. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye utwuzuze ububasha bukomoka mu ijuru, gutyo duhigwe, duhimbagwe, tunezerwe, kandi dutetururwe mu makuba y'ubwoko bwose, ndetse tunahabwe kuramba no kuranirwa, turemere ibintu bishyashya, mwami w'abami. Amen. Amen. Ndagukunda cyane, kaka ndagukunda cyane, byokore sinoro nk'uko ndabivuga. Reka nkubwire Mukama ko ndagukunda cyane, ego kaka ndagukunda cyane, byokore sinoro nk'uko ndabivuga. Reka nkubwire Mukama akasyala, ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama Yesu Kristo, uri umwami wanjye. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama, uri umwami wanjye. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, Uwiteka duhatse ibyiza twebwe ubwoko bwiwe.